Mednarodna delegacija poslovnih angelov obiskala Albanijo, Kosovo in Makedonijo. Vrh procesa za sodelovanje v jugovzhodni Evropi. Odmevne predstavitve partnerjev ter poslovnih in investitorskih potencialov. 6. turneja mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD. Izrazil bi čestitke gospodu Kristjanu Verbiču, predstavniki Slovenije, ki je tukaj na Kosovu, z idejo, da se poslovni angeli srečajo naslednje leto v Ljubljani. Želim jim polno in veliko uspeha. Na posebno povabilo Turškega združenja poslovnih angelov se je konec maja ekipa Vseslovenskega združenja malih delničarjev v osrednjem delu 6. turneje mednarodnih poslovno-investitorskih programov Investu Slovenija in International Investors Network pridružila mednarodni delegaciji poslovnih angelov, ki je v 5 dneh obiskala Albanijo, Kosovo in Makedonijo. Invention is very important, but it was more important 30 years ago. Today, innovation is important. If you cannot carry what you invented into the market, then that means you won't be able to create new jobs, create wealth and social justice. Poslovno delegacijo z naslovom Dostop do financ za startup podjetja Jugovzhodne Evrope so sestavljali predsednik in podpredsednik Turškega združenja poslovnih angelov, predstavnik Istanbulske borze, direktorja Tehnološkega parka in podjetniškega centra Tehnične univerze v Istanbulu, predsednik podjetniškega inkubatorja Labix ter predsednik VZMD in član izvršnega odbora Evropske federacije investitorjev. After the global economic crisis, it is not so easy to reach out the finance of banks, bootstrappers or VCs. Even you reach them, then what they cannot provide is mentoring, know-how and network which the startups need, as a matter of fact, more than money. So business angels are the only entities in the world of the main players of the early stage markets providing mentorship, know-how and network in addition to money. Takoj po prihodu v Tirano se je delegacija v hotelu Sheraton udeležila poslovnega zajtrka z albansko gospodarsko zbornico, na katerem so s predstavniki tamkajšnje podjetniške skupnosti razpravljali o investicijski klimi v Albaniji. Sprejemu je sledilo srečanje s podpredsednikom turške vlade in diplomatskim zborom, čemur je sledil sprejem na tamkajšnji univerzi, kjer je potekala okrogla miza, na kateri so člani delegacije študentom predstavili načine in poglede, kako prepričati poslovnega angela za investicijo v podjetje. We teach to the students how to begin the business here, because we develop here law, science, economics, management, IT and architecture. And we have developed here some initiatives concerning smart cities, how to organize the new cities in Albania. And that's why we prepare our students to be further specialists of Albania, to construct and to realize all our hopes to live better. Ob intenzivnem programu delegacije je predsednik VZMD, magister Kristjan Verbič, v Tirani obiskal tudi pomemben vrh procesa za sodelovanje v jugovzhodni Evropi, ki so se ga udeležili visoki predstavniki 13 držav ter obravnavali ključna vprašanja regije, med drugim tudi možnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja, medsebojnih in tujih investicij. Ob tem je magister Verbič spregovoril s številnimi udeleženci vrha, med drugim zunanjima ministroma Albanije in Turčije, namestnico zunanjega ministra Makedonije ter visokimi predstavniki gospodarstva in diplomacije, med drugim tudi z veleposlanikom Republike Slovenije v Tirani, njegovo ekscelenco Bojanom Bertoncljem.
The relations between Turkey and Albania it's a very good relations between the two countries, and especially in the field of economy we have very good relations. And Turkey is one of the main export and import trade partner of Albania. There are so many potentials, and I hope these relations will be further boosted with more contacts and more collaboration and cooperation. Po obisku sedežev nekaterih podjetij se je delegacija ustavila še v inovacijskem centru Tirana, kjer je potekal osrednji dogodek mednarodne skupnosti Startup Grid. Dan se je zaključil s slavnostno večerjo v znameniti tiranski restavraciji Sofra e Ariut. Že v okviru poslovnega zajtrka sta rektor Univerze Marin Barleti in direktor Tehnološkega parka Tehnične univerze v Istanbulu podpisala memorandum, udeleženci pa so razpravljali tudi o možnostih sodelovanja med istanbulsko, albansko in drugimi regionalnimi borzami vrednostnih papirjev. For the future, we would like to cooperate with some technoparks, also with some incubator centers here. Also, we signed some MOUs with one of the universities in Albania. I am sure we will come often and we will do much more big businesses together. And also, it will be very good for the entrepreneur ecosystem, I guess. Po obisku turškega veleposlaništva je delegacijo sprejela albanska ministrica za inovacije. Business angels are really important to bring and to accompany from the idea to the reality and to the business, to make some success stories and to make things profitable in order to have people motivated, to be motivated to create startups and to be in the market. Delovnemu kosilu v restavraciji hotela Sky Tower je sledilo srečanje z albansko-turško gospodarsko zbornico ter okrogla miza na ekonomski fakulteti v Tirani. Obisk Albanije se je zaključil z gala večerjo, ki se je udeležilo preko 50 uglednih gostov, predstavnikov politike, gospodarstva, institucij in diplomacije. PKT, Banca Kombëtare Tregtare in Albania, is the region's biggest bank and is number one in the country, and it will continue support for the business angels, entrepreneurship. Že na vse zgodaj tretji dan se je delegacija odpravila na Kosovo, kjer je v Prištini sodelovala na mednarodni konferenci kosovske mreže poslovnih angelov KOSBAN. If you want to become a millionaire, become a business angel. But first you have to be a billionaire, which means you might lose lots of money. But at the same time, if you're really successful, you can make some money. But the most important thing for us business angels is that we see this as a mission to helping startups, because we are entrepreneurs in the first place. We have done it before, and we know how hard it is to raise funds, and we know how hard it is to survive in such a competitive environment if you don't have the right financing, and as Baybars always says, invested by the right team, by the right people. Zbrane sta uvodoma nagovorila tamkajšnja veleposlanika Norveške in Turčije, med častnimi govorci pa je bila tudi kosovska ministrica za trgovino in industrijo. Ob tej priložnosti je KOSBAN podpisal tudi pomembne memorandume o sodelovanju. Konference se je ob visokih predstavnikih diplomacije in gospodarstva udeležil tudi veleposlanik Republike Slovenije na Kosovo ter skupaj z organizatorji obiskal obljudeni razstavni prostor poslovno-investitorskih programov VZMD. I would like to see these kind of events as much as possible. Our region has been kind of left alone, the SE region, and we would like to see more of these kinds of events so that more young people are motivated and create new ideas that we as angel investors can invest in. Dogajanje se je nadaljevalo na tamkajšnjem Univerzum Collegeu, kjer so se člani delegacije pogovarjali študenti o podjetništvu, inovacijah in investicijah ter potencialih in perspektivah Kosova.
We can have an idea, but we cannot have a financial or we cannot find the money or the amount of money to invest on that idea. So most of the ideas are gone and they are not improved or they are not getting in function like this. So I think COSBAN or Business Angels Networks is a good idea to help the startups and entrepreneurship. Program se je zaključil s pitch predstavitvami 5 startup podjetij iz Kosova in nagovorom direktorja tamkajšnjega inovacijskega centra. However, it's not only about money, as we always talk about. Sometimes it's also about networking. Now, as a service-based company, as we are as Kokra, we do need a bit more of networking to expand our services in the international market. So that is what a business angel would do for us. Intenzivni dan se je iztekel z gala večerjo v hotelu Emiralt, ki se je ob 30 uglednih gostih udeležil tudi tamkajšnji slovenski veleposlanik. Slovenija je na Kosovu zelo prisotna, smo drugi največji investitor, dobro gospodarsko sodelujemo in vsi dogodki, ki prispevajo k rasti gospodarskega sodelovanja, seveda so zelo pomembni. Tako je tudi današnji dogodek, ki se je odvijal tukaj v Prištini, zelo pomemben z vidika gospodarskega sodelovanja med dvema državama. Izrazil bi čestitke gospodu Kristjanu Verbiču, predstavniki Slovenije, ki je tukaj na Kosovu, z idejo, da se poslovni angeli srečajo naslednje leto v Ljubljani. Želim jim polno in veliko uspeha. Delegacija je 4. dan odpotovala proti Skopju, kjer je v eminentnem Buši resortu potekala poslovna konferenca, sledil pa je podpis memoranduma z vladno agencijo za investicije Invest in Macedonia in gospodarsko zbornico Makedonije. Dogajanja so se udeležili številni ugledni predstavniki gospodarstva, politike in diplomacije, ki so z velikim zanimanjem obiskali tudi razstavni prostor mednarodnih poslovno-investitorskih programov Investu Slovenija in International Investors Network. So I think that we wake up the region from 2012 until now, and I'm very satisfied with the developments in the region, especially in Macedonia, including that the public entities and the policymakers understood that the close collaboration will bring more jobs, will bring economic health, welfare, and I think that it's a good for the future for entrepreneurs. Peti dan so se po poslovnem zajtrku člani delegacije odpravili v Tetovo, kjer je bil po sprejemu regionalne gospodarske skupnosti podpisan memorandum o razumevanju s tamkajšnjo županjo in predsednikom gospodarske zbornice Severozahodne Makedonije. Podpisom je sledil obisk tehnološke, industrijske in razvojne cone v Tetovu, ki sta jo predstavila županja in vodstvo parka. Poslovna delegacija se je tako v 5 dneh udeležila številnih sprejemov na univerzah, ministrstvih, inovacijskih centrih, podjetniških inkubatorjih ter delovnih zajtrkov, kosil in slavnostnih večerij z visokimi predstavniki gospodarstva, politike, podjetij in institucij. Predsednik VZMD, magister Kristjan Verbič, se je delegaciji sicer pridružil iz azerbajdžanskega Bakuja, neposredno po tamkajšnji izvolitvi v Mednarodni sklad Črnega in Kaspijskega morja, medtem ko je pot iz Skopja nadaljeval v Pariz, kjer se je že tradicionalno udeležil foruma OECD. Obsežno, letos že 6. turnejo mednarodnih poslovno-investitorskih programov Invest2SC in Invest2Net je predsednik VZMD zaključil v tajvanski prestolnici Taipei z aktivno udeležbo v delegaciji Evropske komisije Mission for Growth.